Lakot ya baro asyakasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasantarik uyayong arajar arpusan. Ha kapor nyo baji janmate pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Ka special cell ki bor Pulit ka East Khasi Hills District ha ka stepsen niya jong shitarik uyayong arajar arpusan kalayok ban kem ya laingot ki Snar tu bike na 101 area. Yakini laingot latip kerteng kemutimos warba lighthouse nam karta ubabar mau blay arpondres nam karta but usenrap lang makri arpulais nam karta ki badai na jirang riboy district. Nakani kajiyok kem ya kita ki laingot lakurup ya kakali maruti alto kabaki juponan kamban syang keleng kenong ba Shillong ban swat tu bike. Ya kabaik KTM kabaki latu hak step jong ka lightway tarik leber araja arpusan namal kiru layok ban kurup naki. Nalor kini laingot ki Pulit kila kemru yo me ai bor karijia arpo unres nam kartar na solap syala bat ubakor dor rap mai arpo saus nam na jatap syala ki belaya rap ban penpoy ya ki baik tu syakinong thiet ha Bangladesh. Kini ka kenhun runar kala don ketiru haki babun ki kam tu baik hanong ba Shillong bat kini ki Snar ki don ha ka jing toket ki Pulit. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.